Kapitan Inteng. Jak ngamin amo ti papanak no ijay balay mo wano ijay balay ni Kapitan Inteng. Naman yang kalinting ita, apay ka day? Ay napanandangay. Napan iti balay ti kabagyan may. Nagbayag metay. Siya ati pang ibagaam no niya ti ibagam kumakin kwa na. Sa bagay siya kati kasapulan mi. Anya ti bakasapulan nyo kanya kaya tungan. Anniversary mi ngamin no bigat. Kat kasapulak dagiti kakadwa nga tanod ta. Agbantay kayo kumata, ag video okay tayo. Ha? Ay? Kasta ka day? Ariglado atungan. Umay kami kadagiti kakadwa. Nay, saan mo't apang pasada tabadong kwarog? Papanam? Anniversary ka no datungan kan ti asawa na antay. Anibersaryo. Apay adida ngay imbagbaga kanya. Imbilin na, nga ibagak ka no kada kayawan tay. Isu nga grubuat kan, tamapantan. Ay, nagloko kan kwarog. No, jak pa'y nagdamag no sa dino ti papanam. Di mo na ibagaday ta. Imbagak matin ka dagiti kakadwa katanaw. Ngamjak gayam na ibagakin ka. Ay, imbaglakit din ata nakadigosak. Agpalasak laangan. Nay, di ka pa imot ng Rico. Saan ka di nga umay ijay balay datungan? Masadutak nga umay maray. Awan mo't nga agbantay dito tersina. Maminsan lang mo. Umay kakit din tapno adda kadwak. Ang mga no agbayag ta ijay. Alangan apumanaw ta adagaw skalpasan ti panangan. Maki-video kita pa imot Adda aya video kay ijay. Wun ka no. Iso amang isagana ka iti saglilima a pisos mo. Siya, adain tugot ko nga adaw a saglilima a pisos ko dito. Ala nga raw. Tamang itugot ak iti saglilima a piso. Day, tapay ngay. Mutin nga inyalkan siya kasagli 5 pisas. Inalangatan ni Tuya. Ay sinalbag na dya Tuya ngay. Imuno na ki din na nangalay ti alkansya. Ay, mapanak man iya ang datungan. Sigurado, manday dyan ni Tuya ka. Kunakun ka at ngadakan dito'y maribanan. Ay, nagkuyog kami itay kan ni Kwarog. Kunang ngamin ni Marikwanang, asaan ang makaumay? Saan ko mga umay, yung pinilit ko. Mangan tayo kuman, tapno mangrugin ti video kaya kunti ang kanta. Nabayag mo't basit nga awan nagpa-video kay ditoy. Isungarod akayat kunti ang kanta, tanabayag ajak nagkanta, maray. Adukat tin sa ganak asagli 5 pisos ka. Kita nay. Nay, nagadaw. Nagadukat na itaasag 5 pisos mo, maray. Una, kakaiso na nga amok ti ang kanta. Ipapas kumot ati ang kanta, maray. Tuya, ayan dagiti sagli 5 pisos iti alkansya. Nay, apay adamagam kanya. Kita umay, ti kunam nga alkansyam. Awan sa bali akadwata iti balay. Ayan na, nangikabilang. Diyan nga rodamaw. Ay, di ka gararamid Tuya nga. Adda pangigatangak kumaijay. Ay, di ka lang mabain dito'y kaadwan ti tao. Day takit sa lilima ti ingkasap-sapulon dito. Amo magayan ti mabaing. Apay nga rin ngayon nalam ngay. Sapay nagbasitan yun na batay. Basit siguro at impisok mo ijay alkansyam. Ay agsagana ka. Tagsarita tanto iti balay. Kunak man no si katinangidulin iti kunkunam nga insaganam asagli 5, maray. Ay, no addakin ni badong kaw day kasagli 5 pisos. Kukuan Ngam no addakan niya, kaawatan na kukwa. Saan ka na? Ngam, inalam ka di iti alkansya na. Taktakari mare. Na. Tay kunakon, no addakan kwa na, kukwa na. No addakan niya, kukwa. Ngam madiday tamaray. Uray asawam, ipakadam mo't Apay ngay no adda kayat na ije balay, ipakada na aya, katsan mo. Ibaon nakpay uray anya nga oras.
Uray oras ti panaginan na. Anya nga ron, kat agasawa kayo maut. Isu nga raon, agasawa kami. Isu nga dakal bangak iti amin nga adda ijay balaymay. Word maray, ngam sa balim at asaritaan day ta maipapan iti alkansya. Agyan tayo amin na tano ti Jelly Count. Kitain tayo na dagugulaw, tanawaan tayo. Nada na barta, pagawidan tayo, nung alaw-ngaw. Ay, makipagbantayak, mamay. Tanay, awan ni parinteng. Dagan ka day, tatataba daw. Ang magwaras tayo Sana may sadiso ti pagyanan tayo, tado ti taaw. Nagadungag paiso ti tao. Adaw, tag-video okay. Ano laki dito makulikta. Tagitin nagday ti 5 pisos, kada kanta. Mayat mo ti narami ti akin video ka Tasan alibre ti agkanta. At dalat ta 5 pisos nga itinag. Isugayam nga uhanan na giti saglilima iti alkansya. Amukaw, no api ang nagpukaw. Namin ano na nagkanta ni Nana to yan. Nagpintas ti busis na. Gaputa ka na yung dapalakpak. Iyad-adda na may. Ng kwarta may tararamatan na nagkanda. Marikwanag, ingka mo agkantan Kaya't kumati agkanta ngam sa anak mo't anaparaburan itinapintas a boses. Kababa Ay, uray siyak mo't mare. Tay rabak dan anak katalikudak sa idinagyawaras ti haapo iti talentaw nga agkanta. Unay kata nakatalikudan mare. Dalabos mo daytan Ay, day tamot ngamin timangmanggagaw ako na dagiti pilosopo at tao. Mapanmanan ni Marito yan. Mapanmanan agkanta Ala, dengganta, maray. Ay, agkanta manan, ti kumarita. Timulan lalaen, dinto sardayan at paribatuan. Makita yung dagiti talwa lalaki akasangsangbat na tataba daw. Ayan na. Naggapuda ijay daya. Kita mo jay sikiganta. Kasla saan da mo tataga dito Tumalangkyaw da. Saan ka nagpadlaw? Itix ko dagiti kakadwata tas siputan tayo ita. Kasla da madi apanggap da kita. Mabisin da nga da. Nasayat bisin dalang ti mayanda. Nungay sa balay. Apay nga, yakit kitain da ni Tuyang kung magkangkanta. Mapimpintasan da siguro iti kanta ni Nana Tuyang Ngata, saan nga tama nagdakdakis na kita? Nay. Panay lampaw. Kun nadapay tato iti tultul da. Kun takyak da. Netix kung dagiti kakadwata tataba daw. Nagsagana tayo ti anyaman nga ramidan da kita. Asipayen, kas tati kayarigan, tilalay. Ay na, talaga analaing ka nga agkanta, maray. Mayat ka di mo lang, kukumaray. Mayat, maray. Ano ti baragsakan no si Kati agkanta? Namin adawan na panak nagkanta. Iso abasitin ti sinsilyaw. Aguray ta ikan ka iti 5 pisos. Inkanto manan agkanta inton madamdama. Enjoy lang tagkang kanta. Enjoy kayo kadi mo lang, kukumaray. Ay, wan, enjoy kami mo't nga agdangdangag iti kanta, maray. Wan, makita yung kadidag iti talaw alalaki. Sang kakita da itay ni Marito yung agkan-kanta. Magustuhan na siguro ati kanta. Nay, mapan mo day may isa, iyaayan ti video kay. Agkanta nga tamay. Kitaan tayo man. Napan may sa alalaki, yan ti bidyok yan. Waraw. Kasano ngay makakanta? Kat di mo't agitin nagiti 5 pisos. Patan na may ti mikropono. Ignorantin samay. Mga no pagaropon na magic microphone nga kantalatan no putputan na. Maintriga iti da ito alalaki Anya nga tati panggap na, anapan na ijay. Kat di mo nga ron agbayan.
Ipagarap ng samot nga ice cream ti mikroponaw. Apay nga ta tumalangkyaw. Ay, ang mga nuwad na kurkurang na. Di na nga ta amaw ti mikroponaw. Maray, sino nga ta tinalalain ka na kayo nga agkanta iti day ta lalaki? Urayin tayo pa'y nga agkanta, Maray. Itay pa'y lang nga inala na ti mikropono, ngam di mo't lagkantan. Un nga raw. Ne, agin inayad mo't ni Kwarog nga masidag iti ayan ti lalaki. Na, apay nga inlingid na iti atidug amanggas ti takyag na ti batutan. Ay, mga nuada na sa na amaday. Iso nga masidag iti ayan ti lalaki. Anya nga tangagpay so ti mapasamak, Maray. Inasitgan na mo ti lalakay. Sos, delikadon sa ni Kwarog. Na, masidag kit day. Ha? Na, Kwinilyo mo ti lalaki ni Kwaraw. Undat na nun! Lukatan nyo ti video kita, lahat mo ti koleksyon! Ay, at pamarangat tap numalilaw ko. Ay, indulin ko ti tulbag. Kasi no amaalak, no nairot mo ti panangkwilyum kanyak. Lokayang basit. Agawa mo ron, tama kami! Ti badutak, ipang-ur ko iti tel na. Siniyasak na nagiti kakadwa. Tapang urin da ti kakadwa na. Nya! Salbag ka. Napukaw mo't lang ti put mau, gapo iti panangpang-ur ko kin ka iti batuta. Uray ko kadwanan. Awanan damit iti puot. Tanapigsan sa mo ti panangpangurmay. Singag mo siyaw! Yung kayo mga alay ti talay, tapungwan tayo ida. Ipantayo ida iti police station. Kaya mga alay di talay. Pantayan tayo. Mga makapuda. Ito marayda. Sino nga tadag itaw eh? I-report ko ata agaws. Tamangan no at na bad record dagito at taaw. Timbag laki day. Timbagang magsagana tayo. Sagbay anapan ka idayan na. Nadlaw ko nga nga dadaka sa panggap da. Imbag tawang paltog da. Aglat-lati lang mat nga imo ko ti igam da. Ita, nakaput kayaw. Lumugan kayo iti tricycle, ta ipanda kayo iti police station, salbag kayaw. Umay kami imay. Tapno da kadwam amang ipan ka na kwada. Kwarang. Malala kayo pa iti sabali at tricycle. Masapula sana may sa tricycle ti pagluganan tayo. Ang mga nagkibalatang manindag ito ang nagdakdakais. Timbag ta binilin mo amin ti kakadwata ang agsagana tayo. Nakadidilaw ngamin titigtig na hidag itaw eh. Nangagda siguro ti video okay. Iso kay may da. Huwag nga raw. Sa bali mo't ganti panggap da. Nagturod magayam ni Kwaraw. mas dawak iti nagsao akas na bakla. Tagayam pa nangalilaw na iti managdakdakas. Ay, addan to istoryaak no sumangpot ni Inteng. Istoryaak tinaaramidan ni Kwarog. Apay, mabayag ka di pa'y ni Kapitan Maray. Day tangaruti saan ko nga amo, Maray. Ay, awan nga minti signal ija na panan na. Kanayon mo nga ada papanan ni Kapitan. Bareng no awan man ti mangayabken kwa na inton sumagpait. Eh, di mo't nga rod mabalin nga igawid no kasjay. Ay, kitun Maray, igaw-gawid mo kidan ti asawa. Pero kan magayam tilintag, dagyo impan tayo. To naglibas da, yung probinsyal jay. Kita magwardyan da na imbag. Tapnusan da na makalibas manay. Kasanuda nga ta nakalibas. Kung na dyan nakasarita ka pulis, pinagdalos da kano ida iti kalsada. Mabalin asa na nadlaw ti pulis ti kawan da. Nagnada kano iti unagtimbor na lalimsot iti baba ti kalsada. Nalaing mo, dagita man nagdakdakis Tauray imbornan pag naanda. Magngarod ta natiliw tayo ida. Kinablawan da tayo pa'y dagiti pulis. Tauray tanod ka. Kit adda natiliw mo man nagdakdakis. Nairaman kami padayawan, Kwaraw. Ita, tanatiliw mo ti managdakdakis. Si kamot ita, ti palutputay. Nangalaam iti ado nga intintinag mo iti pagkantaan, Ay, kwa.
Apay palutputan na. Apay managdakdak ka sa. Kaya't mun sakit ti mainayon ka dagiti impan mi ayan ti pulis ha. Si Kamot. Di talaki din, ti pakaipanak ijay ayan ti pulis. Ay na, saan ka din na mauli? Promise? Basta, aminag di nagbasulam. Saan kin nga ilibak? Basol na ita. Wun, saanan ang mauli, bade? Kwarog, kasano nga dagiti impanyo ijay police station? Nagliwas gayam dagiti abalaw, dantay. Pinadayawan da kamay ta, natiliw mi ita. Ay na, kablawan kayo atanod dito kabildatan, Kwarog. Kastamot ni pare badong, naalibtak kayo. Nagyaman kami, antay. Thank you. Good job, Tata Badong kan Chief Tanod Poirot. Keep up the good work. Ala sigay! Didang tanagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y tanama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Tuyag! Tuyag! Oh, apay! Error mo amin na badbado nita. Asaan ang maususan? Nagraman sapatos. Adda dita sulit ti balay, dagiti nadadala sapatos kan badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw, dagiti butas. Ang nadadaal, ang lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamit ti meta gumatang ngay? Puura nina. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita, ay ba daw? Katuin na. Nagbanlugak pala, nga mangipan ijada yaw. Alang araw daw, puuram amin dagita a basura. Tinasayat, ang kapalay, dagiti nabati, iti unag ti balay. Anya ay tinabati ako nam. Dagiti silupin, kan plastic. Mala, hangkan. Alang araw, inakaw. Nasken na mapuuran ta amin ida. Tadikit isupa, sumalilahan. Ay sos! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw, kas kadaan niya para. Paray. Kapag di mo amaw, makapadakas dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay hulti asok ng iti pupuram. Ayun, ay kamutin paray. Para tayo talaga nga banag, Mike. Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta, para. Patulamin paray. Ay, tirumbang ka na kita a klase ti basura. Ket ikalin. Tila bibiyangan mo na dyan, paring tay. Tiamok nga may, kat saan da apupuran dagiti plastic. Ay, adulamin na ita. Mapaling, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikat makapungtot ni Kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkaro akto pa ya. Masurunak. Para tayo lang, sinungat na kiday. Na, Apay, gaputa isunti kapitan, kunam lano asinag. Ay, idi pa'y laag nga ada agrik-reklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan, puuran na, kas kada plastic. Dahita nga rod ka ti madi nga aramid ni Kabadong. Tidagas na, isupay ti makaungay, no adda ibagadakan kwa na. Sana balik ko mano iso dalang ganda ditoy, saan mo nga raw. Nga raw, ado ti mairaman na makaangot iti asok ti basura, pupuran da. Kuna ni Kapitan, sana bale, no dagiti laang papel kan bulbulaw. Nga raw, Ibagam, tanag purdan tumanan. Ipanda iti adayaw. bayan niya,
Tay bagak dayta kadakwata. No masadot kayo amang ikali kadagiti basura yaw. Yaday uyo ti panagpuor yaw. Anya. Mapanyupuran iti aday wa lugar. Di awan matatao. Aha, nagadulaki di nga moyaw. Naminsalaan mo ta. Uray na minsan lang. Dayta ti kuna ni Angkal. Madikano ti agpuri ti basura. Makapasaron mo dahil tangangkal mo. Para dahil talang agungatay. Makapadakas nga rod iti salon at. Dahil talang tigapuna. Wino at dapay sa balay. Makagapaw. Waraw. Ha? Anyakit din dayta sa uyaw. Dayta laang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ipagayo lang ah. Awan. Dayta laang tirasaw. Nasayaat mo, taimbagayo ka na pari badong kan marituyan. Ay, wala ba na? Gapu iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abadbado. Isumit lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay, pasaway nga minday di apari ba daw? Ay, makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni pari badong. Eh, masurunak no, da ibaga. Sapay kontrabida. Eh? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan ang mabaleng ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. Ti anya maray. Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadagiti plastic? Naminsan laeng mo day jay maray. Uray pay. Tapno ambaw, imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya. Iso ano mabalen, liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. Anya matang para day talaan. Anya ti kayat mo asawan, mare? Nasakit tinakam mo kanya? Malahbay taibagak kini badung kaw. Ngamay, isaw pinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay? Personalan datan sa amat din tuya. Jakam mo Istrikto da mo launa yan. Kung namlan mo sino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Urang pa'y kindi da gijaya. Anya ti kayat mo asawan? Tapno at dagong gunada. Yan ang dakpay tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagara ka puuran da gito asilupin ka plastic. Tapi naipay talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din si Tarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta, kat umay damanen ditaw. Ay kutumay dala nga. Sana ka mabutan kadakwada. No imbagada ngamin amaday, maday, di mon aramidon pay. Ay nabadtre pa nga ron. Makapainsulto tinaramid na. Sita-sita. Eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang dagpupur iti plastic? Ay sus, pura lasong rekpay mati asok. Mitata ba daw, Angkal? Ay, isumaday. Isarak ko mga rod dagiti tawa ti barangay hall. Angam naladaw ay. Salbahe at talaga dayta a tao. Makapasurun at talaga. Imbagak mata nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuurla tamat iti basura da. Nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo. Nadamot siguro panunot nan Ada siguro basit Ay, tunay kat ti panunot ti kasta a tao. Hindi. Kabilaksan. Imbaw nak ni Uncle Intay. Agbayad kayo kano ita iti limagasaw. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, 1,000 a pisaos. Ay just kiki di dayta. Isong agbayad kayo para iti first offense. Second offense. Ay awan kwarta kwaraw. Ipagam dayta kundi parintay. Bali 1,500 amin ti bayadam tataba daw.
Awan nga rod kwartak. Apay nagdagulit ka na yan. Salbag di mo na ito ay. Hindi nakaungit Imbaon naklang ang kalinteng. Sino ba't saan ang makaungit nga? Iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahin nga rod ani ang kalinteng ti umay di taon. Agbayad ka iti multam. 1.5. Kuno saan? Nay. Ay, rupak kwarta kayo hidiya. Naa. Wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo hiday. Ay agbayad ka kuno agayabak iti pules. Pulis pare. Win. Ay, pare. Pagasib ba't yun Ala. Nudi mo kaya. Agbayad ka itan. Ay, sa awan kwarta kita pare. Pagasam ta 1.5 nga. Ay, inka umutang iti pagbayad mo. Ayun na yun pare. Basol mo Nagkuna di mo tong palad ti paglintigan ti barangay. Bumulod ak man iti 1.5 pesos mo mare. Pangusaram ko ma. Pagbayad ko kindi parintay. Bayadak tumit lang itong bigat. Intun bigat mo't lagayam. Nga maapay nga umutang kapaylaang. Sige ka din amare. Bayadak tumit ladagaws. Mabalin mo't ang makisarita ka ni kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga ore ag trabaho kalaangan nga agdalos iti iti kalsada. Saan ay trabaho ti kamaniro da ita maray. Apay nga asya. Agpidot ka kada kiti wara a basura ti kayat ko asawaw. Kapitan, mabaling ka di asyaklaangan ti umay agtrabahaw. Ay saan? Ni pare ba dong ti kayat kong agtrabaho? Kasanungay no di na kayat ti umay, kapitan. Ay masapul nga iso ti umay. Ay, saan nga umay pati lew ko iti pulis. Sige nga raw, kapitan. Ibagak day takin ni Badaw. Ay wala. Sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro Manungay nga aldaw nga agikaro ni Badaw, kapitan. 2 days. Sige, kapitan. Taibagak day ta. Ay nasaya at tayo may kamuilag pare ba daw? Anya ta aramidin ay pare. At iti sako. Ingkagpidot kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga ti usarag ngagpidot pare. Imam alangan nga day tasakam ba't pare? Ay nagrugitan nga pare. Kararyak masapol ko ti pang-ipit ko pare. Nakararte ka, ipitin ka. Day ti gloves. Kastabot Aglabsamot Una. Ala, yung kayo kanikwarog itiigid ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan na may pare. Win tama nga no awan makakita ka, tumaray ka. Kan wano iturong mo. Sigurasta ka mo tatalagaan niya pare. Win Malaking na malanay. Hina tatapataw. Saan nga ikamunday ta sa ako nga intid ni Angkal? Ay, ada ka magayam. Kunak mo nagawit kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawit Iturog yung mutan dito. Ay, nabanbanuga nga ruday. Pilitan na kiday. Ay, salbag may. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo ti agpidot ka dagiti basura. Ay, alaman lang ay. Buwisit kayo dito kastoy abiyad. Pinagtrabaho meten at talaga ni pare Badong. Yes Day tati maiparbag iti kasken ko na asuke. Sa bagay, bareng no agnakam meten ni pare Badong. Narigatan no pampanuy-nuyan iti mading nga aramin na kaagruan. Ay katwen Ay, mga nutuladan dagiti daduma dita, di naramid na. pudno day ta, inte. Diyak kaya, nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akas ta. Di mo namnamaan akayat na kati amin a tao. Huwag nga ron, adalat ta kontrabida mo. Nabanbanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutlaang amin a basura iti kalsada. Ay, wala. Dadaman ni Kwaro ka magbabantay kanya. Anya, agdua-dua siguro kan ka ani kapitan. Iso a pinabantayan na ka.
Ay, mabwisit aki din no kastoy laing tuyay. Ay kat, isardeng mo ngamin ati agpuor iti makasabigaw. Anya, Agpakumbaba ka ngamin kini kapitan. Di mo kalkalabanin ta isuka nga ron ti kapitan. anya nga pakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay. Naturturay lapta ni kapitan. Anya. At tulag ta, waraw. Anya ti pagtulagan ta, tatabadaw. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno day ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Isu akayat ko ta ginana ita. Anya, Agtulag ta. Maturugak ita dito sirok ti dakil akayaw. nay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ng uncle mo ah. Nagtrabaho ko ng latan, huwag daman. Ay, magimot Jak kaya taglangsot kini uncle kao. Anya. Ibagak ati pudnaw, naturo kayo lang dito isirok ti dakilakayaw. Ay, saan ka gaya manasayata katultulag ko araw? Trabaho ka kitay, tapno malpasan ti multam. Dalpas kundi trabaho, ngayon paramit mo kanyak paray. Ay, Awan mo't siguro, tiba ko ng kanyak. ay nasayaat. Anya nga. Ah, Aramidim to man, hindi naramid ba? ay, saan paray? Nadidigra mo tayo. Nasayaat, ano, nadidigrakan. Naamiris ko itong tibidot ko paray. Agbalbalo ako paray. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Likak itan, tagpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salunat tayo pare. Una, napay urayim ngamin amadosa ka. Sa kanto makaamirais. Ay, kat pakawanin na nga rodin na pare. Agbalbalo ako. Napakawan ka nga ron. Ito yun. Ah, Narigat mo, di ka pakawanan. ay, agyaman na manit pare. Agyaman na. Ay natatabadong. No anya ti pagalagadan ti baranggayo. Agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ala sige. Dinang tinagipusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon. Virgie Putlay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. TFPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangat. Maray, nakitam ni Badong ka? Jak nakit-kita. Apay, mapukpukaw manan. Ay, jak nasiputan apim manaw itay bigat. Kaanay mo malamang, saan pa'y anaghaw away? Kat amumlatan ati na panagna. Ay, napanman nga tan nakiinom ka dagiti gagayim na ditalaaw. Sigurado day ta, Maray. Sapay jak kayat ti agpalaaw. Apay aya, ada ka di kabutang mo di talaod. Ay namaray, dagiti na kautangak. Ah. Magita da, singirendak manen ah. Ada pa'y utang mo di talaod. Un nga raw, sapay nag-uungat da nga agsingir. Ay, jak lakuman imot utang dita. Ay, mas naong-ungat nga agsingir dagiti tagadaya, Maray. No saan ka makabayad adagos, mapanday di balayaw kat ipungot-pungot da ka. Aya, nakadamagam. Kano nagado ti tagadaya nga imay nagreklamo di barangay hall. May saak pa'y anapan nangan anawa kadakwada. Ay, sus, imbaglakit di nga ruden ah. Taijay laeng laaw tinagutanga. Nanatuyang, san ka dia birbiro kam ni tata ba daw? Wow, amaw no sa dino ti ayan na. Naggapuha kami ni Jay Laod. Nakita ki Jay ni tata ba daw? Ah, napanmanan ijay laaw. Ah, pinagawid mo kuman ah. Kasano nga pagawiday? Nakaturog mo't ijay igid ti dalan. Nabartang, ingkan pagawiday. Huh?
Jak kayat ti mapan gitalaog. Bayamaw, agawid tulata inton mausawan. Madanagan ni Marituyang takanayon a pumampanaw ni Kabadong ang mapan makiininom di talaod. Ay, sakit iti ulo. Saan namot akayat ang mapansukunan dita? Takabutang na dagitag singir kan kuana. Ay, kat no nakaung at dagiti agpapautang di talaod. Iso nga ruti ibagbaga ni Marituyang. Iso asyak, maray, ijay dayat pinagutangak. Imbag ijay, tanasisingpet da apagutangan. Nagkunaan na singpet da. Kano adaman ng nagreklamo di barangay hall at tagadaya. Kat pinungot-pungot na ginagutang kenkwana. Ay, agpungot gayam dagiti tagadaya. Katwan, iso asigurado am abayadam tinakautangam ijay no adaman. Tanaungat da. Ay sos, sapay planok asaan nagbayan ita abulan, tawan pa'y kwarta. Nay kat, urayam nga roden, adyo may mangipungot-pungot. Ken ka? Jak pa'y kaya't agawid ko araw. Di nakpilitay. Pagawawi dun na kanina na tuyang. At dapat pakiinumak dito yung laod. Di balay, tamay sa akong paray. Saan ka kanuan nagawawi, di kalman? Ano ko ba? At dapat nagturugan. Di ta igit di kalsada. Ay, naglawa dito igit dito kalsada pagturugan. Imbili ni Nana Tuyang, ano makita ka, kat pagawidan ka. Ay, jak kaya't agawid. Sakay kaya't ko dito yung laod. Makamo ka. Basta tinungpal ko tibili ni Nana Tuyang, pagawidan ka. Awan paymet ni Badong Kaumaray. Dinan samot kayaten ti agaway. Di mo pa'y kaya tawan sakit ti ulaw. Nga makiin-inom latan ti aramiden na ijay laaw. Bayam lang ijay agawid tulat ta, inton kay kaya na. Mapan ko kumangarod surutan. Nga mabuteng ka masinger. Maray, awan pa'y pagbayad ko. Ay, narigri ka ti sitwasyon ni Maribanang. Taapay, Maray. Gapo, tadita daya tinakautangan na. Ay, sos, delikado kita. Kano ko nam apumungot da. Ag problema mo't awan ka no pagbayad na. Ay, agpada kaming iti parikaw kin ni Maribanang. Kunak man no kayat mo akaduan na kamapan mangpasya kadagiti ka barangayan tayo ijay daya. Ay, adaya mo't imbagbagak akadwaan ka. Na, kat no isumot ti imbagam idekalman. Ay, awan imbagak akasta. Oh! Mangayab ka langan iti kaduwam amapan ijay. Saan asya? Ay, di man nga rod kwarog ti ayabak. Wen, nasaya at noadda ni kwarog akadwam. Takasapulam tinaturad akadwa. Ay, un nga. Ay, nauungot ka no kat dagiti tagadaya. Iso nga rod, adyak kayat timapan ijay. Ay, bala. Nilangin kwarog ti kadwa. Tapno parehas kami anaturan. Maray, no awan pagbayad ta kadagiti utang ka. Dito'y talaangan tersina ni Marikwan ang nagistambal. Ay katwen, maray. Imbag dito'y tawan man singir ka dati. Katwen. Ang pampanunutan ni Badungkaw. Saan mo ito nagaw-away? Apay ngay. Ay, kay kayat na ti makin-inom ka dagiti gagayom na ijay laawd. Ay, ijay pa'y ba't nakautangam abanda ti kayat na apakiinuman. Diyak man ambukin ni Bataw. Maya ti, istoryaan nyo dita. Kitahan nyo man dito sumunga dalakay na Marituyan, ninsamot badung mo day ka. Iso aya. Agdiwar-diwar magmag na. Nagawid mo lang ti salbang. Ay, ingkakot sabtunon, maray. Payungam kit day, tanay. Nagpudot ti panawan. Woy maray, inaksabtang. Nasayat mo, tanakalagip ka nagawid ba daw? Ay, ito ropa. Apay, nananong ka? Basol mo day tay.
Apay pabasulan da. Apay kumaanagbalin a basol ka. Dinanog-danog dak ijay laod. Salbag ka. Apay adinanog-danog da ka. At nakanugaya mo utang mo ijay. Ay uwag. Adagpay suutang ka. Apay ngay asikatin ang ipapasan da. Pinagtutulungan da ka dinanog-danog na kita asawa na kita nakautangan. Ay sos. Mala umay ka nga rudang. Taagasak day ta donor di tarupam. Nakita ni kumpare mo abadong, intay. Saan ko pa'y matanakit kita dahi ta akong pare? Apay, di mo pa'y nadamag. Dinanog-danog da ijay laod. Apay nga dinanog-danog da? Anda ka nung amin nakautangan ni Marit Uyang, adi na binaybayadan. Kaasimot ni pare Badong. Isukid din, tinagipapasan da. Ay, isukid ti ibagbagak, akanayon adakas ti agutan. Nangrunan mo saan mo't abayadan. Adda ayamot imbagbagam akasta. Kano ka na yun kung ibaga? Ibagbagakan ka. Iso ka na yun, may palagip ka. Awan mo't malagip ka. Nagundi di ka laang mo't angawan malagip ba? Na Iso nga di ka man utang nga utang. Anya ti aramidon tayo jay dayang kail. Inta mo bisitaan na iti kabaranggayan tayo Agpasada kumapay. Ay, itantan mo pa'y laang. Kasapulan da ito yung aramidin ta. Sige man langay. Anya nga itugot kong armas. Armas! Apa nga gitugot ka nga iti armas? Kat no da madamdamag ko ana uungit da kano ijay. Naungat da ano, da basol mo? Ay, amukaon. Agitugot ak iti palto-paltog ka. Ay, isa na. Agitugot ka iti armas, palto-paltog pa. Sino nga iti mabutang iti dayta? Kuton ati mabutang. Apay, kapitan, sa dino ti papananiyaw. Ijay daya. Bisitaan mo man dagiti tao ijay. Ay katagan-anad kayo kanikwarog Napay na, akas ti ibagbagam. Apay, di mo ammo nga do ti agreklamo iji barangay hall at agadaya. Amo ka. Dagiti nakautang dagijay, asaan da nagbaybayan iti utang da. Ay, Sumat. sana ko na sumurot ang kail. Ha? Si kalangin ti mapan. Umay ka kidin. Awan ti takrot at siptanod ko. Awan mo't utang ta. Apa ni mabutang ka? Sabagay, mula, mapantangaruday. Badong, linukatakon tiri daw. Mabalin mon ti rumwar amakan makiinom ijay lao. Kita masaan pa ana imbagan da ito ropa. Ibaw na kijay. Ay. Kunak no saan ka pa'y anak kiinom. Ay, Uston. Di ako nagsubli dito laod. Aging kasaan ka pa, makabayad ito utang ma. Awan nga rod pagbayad ka, mayat kumaano ikanak. Pangala kumangay. Ay kat mapan ka nga nagtrabaho Why, mapanak to ang trabaho. Ito may imbagan to, ropa kalintay. Tanda itag cooking ka, pagbayad mo. Kasta ba daw? Nasaya at man no kabutangan ni pari Badong timapan makiinom ijay laod. Won maray, kabutengnan. Laklakaom ayang amin ti madanog-danog. Wen napanmat dain tengken kwarong ijay daya. Saan ka di nga da utang mo ijay maray? Wen, adda. Ngamjak imbagbagakan ni intay. Di na amaw. Naskun asan na amaamuan, maray. Kasanungay no iso ti singirenda. Kas itinapasamak kan ni Badong mo? Kadwan. Saan mo't siguro? Dumanog mo't adakwarog kan ni intay no adamang danog kadakwada. Nakasangpot kan dito'y dayang kail. Ay, nakaulimag mo da ito'y alugaran. Kada amin dagiti tattao dito nagtibabbalay da. Dagiti mo't da duma. Adda da iji bangkag da. Uy, mayat kagyan dito yung kail. Nakataltal na. Ay, uli ka. Adda mo 5 babae nga umas asidag ka data. Aywan, nakadaster damot amain. Ay, siguro, adda umay da ibaga. Bakit damot ang kail? Itamaw.
puro dapay bungal. Don't laugh at me. Ay, di mo gayam katawan ita. Ay, Kapitan! Asus. Kapitan! Oh. Nasayaat mo, tapi ma-share kayo kani Kwaraw. Ay, umay da kay bisitain kamsat. At da anak yung abalasang. Naa. Mayat sa timay kamang dito ya. Naulimak dito yung lugayaw. Makaungat kami! Makaungat kami! Bakit kayo makaungot na? Nada ka ba bakit? Sugod! Sugodan tayo ni Kapitan. Ipungot-pungot tayo. Delikado dito. Sikalang kanuang kay. Di da kiramraman Uray ni Kwaraw! Ipungot-pungot yung matan. Karaman dahi tayo itibasol ni Banang ka na tayo. Anay! Makalbuak! Anay ko makakarot ni kalbo! Day, apay, ano kayo adwa? Ouch! Pinungot-pungot na kami dagiti bakit ijay tayan, day. Anya? Kaya di mo yung pagbaga nga dagayam utag mo ijay. Kuha. Saan ka kano nakabay? Bayad! Basit lang, ba't? Basit. Kita am tibuko ang kay. Si Bintin sa langan tinabatay. Sakit di ati madanagan. Tuin ni hap sa lang tinabatin. Na. Jesus, kinalbudan sa patikiday kun. Pati iming ko aw. Ay, wait. Ada talo. Kuha. Sige. Tayo nakbayadan ti utang ko. Kwarog, sikat ti mapan magbayad Ay, jak kayat bay lang ti agpakita ka dagiti tattao. Bangkingan ti barbas ko aw. Ay, win. Ay, gapukin ka. Nungot-pungot da. Gapu iti utang mo ba na? Kuha. Basol mo da ito yan, tay. Gabukan ka. Nadadaal ti Mr. Suabe a barbas ka. Ala, sikat ti mapanagbayad. Ay, makisarita ka iti nasaya at kadakwad. Sige, intay. Barito yan, apay anak kapayong ka. Mapanak man ijay laod, maray, tamapanak agbayad iti utang kaw. Ay nasayahat mo, tamapan ka agbayad. Inikanak ni Badung kaw iti pagbayad kaw. Ni Maribanang, kalablabas na dito Tersina. Apay, sa dino ti papanan na. Mapan kano matagbayad iti utang nga ijay daya. Ay sambutot man. Tagkuyog kami ama panagbayad. Ay, nasayahat na masampot mo. Nanaingkan, tapno maabutam ni Maribanag. Jahin ni Antibanang aw. Mapaano nagbayad iti utang na ijay daya. Ay, bayam, tapno makabayad din. Ne? Nagdamot ka duwa na magmagnangkay. Ay, ninanam atuyag na dyan. Ay, wow. Mapanmot siguro agbayad, Nagbayad dan kadagiti utang da. Kunak no saan ka masangputan dito'y balay ba daw? Tapay asan, papanak kumangay. Nakabayad akong iti utang ka. Nasayaat mo dukas na. Inak nga rin aglutaw. Nakaluto akaw, mga talangay. Ay, nagsaya atay. Kasta kumakanayaw. Liklikam nga minum, ti uminom iti ara. Kitsi ka, liklikam mo tan, ti umanutang dita. Sakti ka siya, dinangranda. Hindi kamit makabaybayad. Nakabayad akong. Iso nga awanon ti pagdanagan. Manipod ita. Agbalbaliutan ba daw? Ay natatabadong. Liklikam nga minen ti ara. Ket da kayo mat nanabanang kan na natuyang, di liplipatan ti agbayad iti utang nyo. Ti utang ket nasken abayadan. Ala sigay! Dedang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng-Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangat. Ay, umay kayo, marikwanang, maribanang. Sige, Marituyang. Irugi tayong ti agay kayam iti bingo kukumaray. Muto iti bingo card, tagpili ak iti card ko, Maray. Adtoy, Maribanang. Agpili ka nga raw, no anya ti swerte dita. Adayamot kasta. No siya kumpormilat taditaan. Aw, adda kay man dito yan. Ay, kwaraw. Di kay lamabain mat ngagsusugal dito itangal daw ti Domingaw. Kwarog, pangaasim di mo ibagbagakan ni Uncle Mau. Apay ngay takala nga simbang paituyan. Ay, badaw. Nagsusugal kayo man nagkukumare. Sana sugal. Nagayayam kami lang iti bingo. Ay uray kunayo ngay ayam. Tapos pustaan nyo, Mike. Pudnaw, adda pustahan mi nga kukumaray, ang piso-piso lang mo. Urayan niya pa'y tisasawan. Sugal lat na dayta. Kunayo, mapan kayo makimisa, yung simbahan. Ngam kalpasan ti misa, mapan kayo mo tinagsusugal, yung tersina ni Kagawan. Di ka kumunkontran ba daw? Nakakaiso na pagliwliwaan nila ang dayta. Dalanot ti kamuti iti barangay hall, nagadaw. Aya, No, kaya't mo, mangala ka iti imulan. kat mo na. Naimas ti bagas na dayjay abaray ti kamuti. Ay, mayat nga rod Nukas na, inak nga rod agala. Ay, wala. Tapno mapaado tayo mo't dito'y dagita akamuti. Nangina ti kamuti ita, kunayon sa. Una. Nangingina pa nga may sakilo ang bagas. Ay, pudno tayo tangkail. Isu nga agmulak namat iti kamuti. Tay kunakon, Kwarog, di mo ibagbagakan ni inting tinakitam a panagsugsugal mi nga kukumaray. Ay, sanan tay. Umayak lang agala iti lanot ti kamuti. Ay, intan iti barangay hall. Day, apay inteng, Ay, mangalan ni Kwarog iti kamuti nga imula na. anya, Ang mga no kaya't mumuti agmula ba nang ibagamlaan. ay masadutak inteng. Awan oras ko para itiday ka. Nukas ta nga ron. Itid kulaangan kan ni pari ba daw. Awanay, tibagas ta, tuyan. Gumatang kay tibagas, intong madamdama. Anya, kano awanan kwartata ita. Anya, awanin ti ornong ta, kwarta. Awan ko na lang arudan, naibusan. Insugal mo ti kwarta. Sukatakto no mga bakak manen iti binggaw. Anya! Umayak man umutang iti bagasyo, pare. Bagas ko na. Uwan, pare. Insugal ngamin ni tuyang ko ti paggatang, may. Sa dino tinakisugalan ni Marito yan. Ito ang susugal na nga kukumaray, pare. Anyat kahit mo asawan pare. Ni tuyang, ni Marikwanang, ken Maribanang, taluda nga susugal. Ha? Sa dinang. Ije tersina ni Kagawad, pare. Iswa, pabuludan na ko na, pare. Sige. Ikang ka, iti kagudwat ka man. Ay na, agyaman ak, pare, Kasaritak to man ni Kwarog maipapan iti dayta. Saan ang maiparbang dayta nga aramidin da? Swerte ka na panimutan abadaw. Agyaman ka. Na nagpautang ni pare inting iti bagas da. Un nga raw, ay adda pa'y lanot ti kamuti dita. Why, libre ka no dayta. Iso na nga la matin na iti mula. Agit itadagayam iti libre alanot ti kamutay. Why, iso nga agimula tamang may iti bangkag ta. Kamuti lang dayta. Asino mo ngay ti gumatang? Ay, just kikaki, di mo tuyang. Siyempre, adda gumatang Di mo lalaangan ti kamutay. Tado ti nagbiag iti kamutay.
Ag susugal kayo met kano nga agkukumare. Ha? Anya, sino tinagkunakan ka? Ni kadikwaraw? Saan? Ni pare ba daw tinangibaga kanyak? Ay saan apod no day ka, inteng? Anya saan? Ket no insugal kano ni Marito yang ti kwarta da? Isu siguro lang ti makisugsugal Na, kahit mo asawan, saan kayo akaraman ka ni kagawad ko anak? Ay saan? Ibaga nakit din na agsusugal kami kada marituyan. Sapay lako ba? Nagsasaw ka itipod na. Maray, pudlo ka din nga danapanan ni Kapitan. Awan ita dito'y ni inteng. Mabalin tayo ti agsusugal manan. Ay na, sapay awan kwarta. Ita ko kumaray. Ano kayat mo? Pautangan ka pa lang iti kwarta, marituyan. Winmat nga agpaisaw, marituyan. Ay alaman nga rod marikwanan. Bayadak to no adda kwarta. Sige, pautangan ka. Tapno makapagsusugal tayo manin ita. Agyaman nak marikwanang. Mala, pautangan nak nga rod iti 300. Mabait laang. Adtoy. May isa, dua, talo. Talo gasto ta pisos data. Paliiwan nyo man no sa dino ti pagsusugalan da Maritoy. Ha? Amuyo ti may papaniti pa nagsusugal dangkay. May bimulod ni pare ba dong kanyak iti bagas? Kuna na nga insugal ni Maritoy ang ti kwartada. Anya? Kaya no ije ka no tirsina ni kagawad ko nang. Ije ka no ti pagsusugalan da. Na, awan da ba? Imalis na siguro angkay. Naa. Bayan niyaw. Tapali iwan mi ida na imbagang kail. No makita ibagayo kanyak adagos. Arigla daw angkay. Waraw, gatangom anday tulakok abagas. Anya? Awan nga min kwarta. Pangaasim ko ma at agatangom mo. Amang ano day tamo tay binulot ni tata ba dong kiniangkel ka? Ha? Ila ko yaw tapno at dalang pagsugal yaw. Ay, ipulong kayaw. Anya! Maray, gatangom anday tulakok abagas. Kay masurunak lang iti dayak kwaraw. Ipulong na kanaw. Anya? Si kanti manggatang maray. Uray 50 ti may sa kilaw. Ay, katuan amokot nga awan kwarta. Pagpuunak iti sugal. Di mo pa'y mat nabayagan kanyak di 300 nga inutang mo. Minton kwanton maray. Pangaasin, awan pagsugal ko ita. Ala, maawatan ka, maray. Makumiko mga agmula iti kamuti ipang kagta. Awanan, ti bagas ta. Bagas manan ti bagbagan. Kasanaw ka na ibos mo't tinadagos ti binulot ko kang parinting a bagas. Lukas ta, inibos mo amin nga inloto akinal. Ay, kwa. Apay, anya ti pagkikita am kanya, rawang. Apay nga rin na ibos sa dagos nga, iti bagas ta. Ay gagdis kita rin iti bagas. Aon may sangtan. Gumatang kamanan iti bagas ti kamutay, marikwanan. Kamuti mat nga agpaiso dagita, nangalaam ngay. Ay, di mong damagan pa, no, sa dino tinangalaak, maray. Gumatang kan. Sige man nga ron, maray. Gatangak amin ang dayta. Sangapulo a kilo amin day tao, maray. Nabayag, ajak nakaraman iti nalungta bagas ti kamutay. Ay, nahihimas day ta, maray. Madlaw ko nga rod kat kasta. Ay ngam, kaslamot na ganos. Sana balay, tinaskan. Makaraman ka iti kamutay. Sige, ilakok tumot ang tidat duma. Tanarigat no ka nagkaamay. Sige, oray dito o nagtitersi, nakngagsusugal tayaw. Maray. Sana balay, mangrikupak ita nga aldaw ti Domingo. Nasaysaya atang tikasta, marikuanang. Mala,
irwar kon ti bingo cards tamang rugi tayon ko kumare. Sige, kukumare. Di kay agdanag. Taawan ni inting ita nga umay. Napanandaya. Ay ada na panandakan ni Kwarog, Marikwana. Isa agon daway tayo ita. Wen nagmayat to pay daytoy apagliw-liwan tayang. Nakarikap nga paiso ti Teresina. Ngam adamot mangmangag iti unag akaslagay ayam iti binggaw. Wala niya. Ay sabalin sa muter aramidan dan. Anya nga ti aramidan tangkay. Ay. Tuktom ti Teresina. Tamang lukat ni kagawad ko na. Matong palanggay. Kagawad ko na. Namumingad na kayo dita unay. Ilukat mo kumati Teresina, kagawad. Kagawad ko na. Ni Kwarog, ay kasano tayo itan, kukumaray. Sige. Ilukatamon ni Kwarog, Marikwana. Kasano ngay nung makita na kayo dito. Ay, aglumang ta dito unog maribanang kartinga. Sige, marito yan. Aglimang ta iti sirok ti kama ni Marikwana. Tapno saan data makita ni Kwarog. Kagawad. Ay, umayon! Aguray ka laang dita! Anya ti aramidan niyo di taunag Marikwana. Ako kapitan. Di kayo makapaglibakan, kagawad. Nangagmiitay nga agaayam kayo iti binggaw. Sa dino ti yan ni Banang ka ni Marituya. Ako awanda ditoy. Wen, awanda ditoy. Di kaglibakan, kagawad. Adda dito'y dananatuyang kan antibanang. Ang mumiday ta. Ay rumwar kayo dita, Marituyag! Banag! Oh, itama. Adda sapatos dita sa ngutiri daw yung kagawad. Biso adi kayo makapaglibak kada kami kini ang kalinteng. Mabigbig ko na gito yung kamuti Kamutik na kita, oy. Anya? Ginatan ko ka ni Marituyang dagita. Ay, pagkawanan na ko araw. Siya tinagtakaw ka dagiti bagas timula baka mutay. Awan nga min kwartak apagsugal kaw. Makita yun na itaabunga ti panagsusugal yaw. Ay, sorry, kapitan. Nailaw anak laang. Ay masapul ang maamuan ni Pari Badong Dayta. Anya? Gaputajak ginatang tilaklako yung kanyak abagas iday. Tinakaw yung ti kamutay. Ay, nagalasin ti aramid mo nanatuyang. Ay. Kit si Kamat, Banag. Asawa na ka ti kapitan. Inayon mo ti bagi, ngagsugal. Sorry, intay. Ay awan ti agas ti suri. Agbalbaliw kayo. Huston ba daw? Huston ka siya na kumain. Mangibabain ka. Agasam dahi tang aramid mo ngay. Pagkawanan na kadain. Santo na maulit pa. Kapo iti dahi ta abinggaw. Masorsorom ti agtakaw ka nagilako iti inutang ta abagas. Kapnulay ka na pagbinggaw. Badaw. Mutoy man dahi ta binggaw. Tagtadak iti nabinaw. Ayawanan ti bingko tayo kukumaray. Pinuuranan ni Badaw. Kasta. Ay, kasta unay at tigirgir ko. Unak nuuray siya kit puuran na. Ay, unay. Ay, isuan na didigra akong kukumaray. Kun indarum nakpay ni Kwaraw. Ay, ladingit at tinapasamak ko kumare. Kunak nga men no awanan da inting kan Kwarog iti daydi nga aldaw. Palpaliiwan da tayo matgayam. Anyat kaya't mo kwan. Multaan ta ni Marituyag mo no? Saan ko napagmultahan ng kain? Basta kari adinan ulitin ti inaramid na. Anyat makuna Marituyag. Ay, agyaman na Kwaraw. Wan, ikarit. Saan ton ama ulitin aramid ka, Kwaraw? Kain pa nga asiyo ta isardang yung manti bingo-bingaw. Ay si Kamari
isardeng ma'am. Uray dagiti kukumarem. Wen, Kapitan, nagsasaritaan min dayta. Talaga nga isardeng min ti agsugan. Imbes nga bingo-bingo kay dita. Ingkay ket agmula iti kamuti tapno adda apitin nyo. Ay nanatoyang nanabanang kan kagawad kuanan. Awan na saya at apagpanagan nyo ngamin iti panagsugsugay nyo. Pudno tinakuna ni Kapitan. Agmula kayo kiti tapno adda apitan nyo. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumli. Ken iti direksyon Virgie Pagay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon agyaman kami iting kay panagdangat